Ka School Week come freshers meet Chuka Unitarian Higher Secondary School Puriang kelakut no mana kakanai trek menawiyang arja arfway Hapdeng kicing shongkun harangkat kicing wani dan lang ba penya sing siem MLA kamorong kenang kumukongsan. Yakni ketia oleh ekmen juga school lasdang na duga shpotrek menawiyang arja arfway. Hakni kasngi la penpo penpiang ya ka program penha perda da kicing roi ka mass drill kicing shot na kina pulie bat ki wei pat ki program. Hakni kasngi la samrui khusnam sing nung job hakicing ko ba fer da kongsan bat ka di idnani representative patna Church Fairfax USA kom kasembut kongsan. Uba di mele mengap principal kam secretary ka school ula IT ka dorkha saw kongsan hadin bola puli jing terwa bunyo cingirap na bentak school kom ka maintenance kran na bentak secondary section ki kamera class ka cingtiet cakawan penhe ka school ki tiar komputer na lork center yele exam SSLC hakani ka sngi la sakhilang da ka cingedon ki bor priachnong ki rirong ba ki long kme ki samla puli bar ki bala pendap ki cing puli na ka school uba marki pasa president Unitarian Church of Northeast India Reverend HSS Mormon ba Chris Karsoti bat ki Kuipat. Skim kabarong sanlak siya ka school na kamantaban yo pensyai ka school. But ni kwa ban sedang no kamkuloy ni ka school ya kaban sedang ban train ya pengin ya kendu ya managing committee ya kaban la ban sedang no kamkuloy kenang ba how ni snem ban wan bagade ka academic session ka batmai jong snem arjar arhuan kenang ba ka admission jong ki khna Banda kali ke school kinam kentai let say nak daw jong kacing khangi palat ki classroom hinrai kin peding so bhai ki khol ki kte jong kinong shnong bakin yo let say kacing nam jing start na kali ke school ngidam don kam shisha ban yo ikini ki ban yo chingerap na kasating ka sorka ya ka bangin yo ban wara shnong dadam de tang high school Unitarian kiwi ngi hapan pe nang ban ya biang lang ban ya bit lang nang ba kini kinlong ki asat lene kata kacing mentoy hakashnong nakamenta ke imlang kasalang bat nga kentu ya kashnong ladadan kano katulong ladadan kano no ka catchment area ka bang idon kam ban yada idon kam ben penyak pensa lene idon kam ben preserve ya ka ngihap ben yada bat ngihap ben preserve kenang ba kapatian kacungi kabanangwan kini ki have kibaret kibanang he nang san setiap na sisngai kin sutu ba ngilat no senyang kababha nam ta ke imlang salam ha ka bide bat kicing don kam ke jongki ban kento ye kenika cinglang cing start kam tam popular puthi kaba idon kam shisha ko constituency ke jungi but habang ape ke cingya lenteni jongni ke school Unitarian High Secondary School hangnai popurek 8,000 saw iwan ikomdi shene ipen yang amanya kawe ka dul kaba ishandul mensyuar hajar saw ne kadang datang katin top shilling let's say usnem archa saw bagi sedang ke school henry menta pa kini ki building kilayang kakam kalanang ya chikmat bat ngikirman ba kata kacing angut jangka management jangka school naka lower primary layo syaka upper primary naka upper primary layo syaka secondary bat kila terang ban yo high secondary kila yo menta kila terang bat ban yo iki examination center hangne bat nakaling chungi ngin penkrian syaka education department bakin ai ka permission nane ka approval ban bu no ya ka Puriang Unitarian High Secondary School kum kawe ka examination center